President Emmerson Mnangagwa is called for unity amid growing concerns over fierce factionalism within the ruling party. Sanapinda mashoko anobuda panapa tiona mutungamiri wenyika panguva ino opererwa ochiti aiwa I'm now calling for unity. Vanhu ngavavenyori nyararo pationa kuti the political atmosphere munyika yeZimbabwe aiwa yava very tense. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa mune handa radio vanobudanyora vachiti but the events at the National Shrine showed the true state of the party as rival supporters clashed. As Mnangagwa supporters sang 2013 Dear Emerson, Sianai Nae Mnangagwa, Chiwenga supporters drowned this with their own chants of Sianai Nae Mukanya, a reference to Chiwenga's totem. In his speech, Mnangagwa stressed the importance of maintaining focus and discipline in building prosperous Zimbabwe. He called on citizens to work together hand in hand to achieve the country's national aspirations. Meanwhile, Vice President Constantino Chiwenga, the front-runner in the race to succeed Mnangagwa, is reportedly opposed to the plan to extend Mnangagwa's term of office. The ZANU-PF Energy Mutodi is planning to table a motion in parliament proposing amendments reportedly backed by Mnangagwa. Mnangagwa appears to have the support of controversial businessmen such as Wycliffe Chivai and Paul Tungwarara, who have allegedly been donating millions to party members to garner support for the plan. On the other hand, VP Chiwenga seems to be backed by a section of war veterans who have been publicly criticizing Mnangagwa through press conferences. Ndo mashoko atikona panguva ino kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe osvika aiwa paroad end panapa tiona achipererwa, tiona nzira yake aiwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe ichisvika kunoguma. Tiona kuti aiwa mafactions zvaari kuraiza munyika kunyange nemaconstitutional amendments awakabvira kudhara muna January vachiti aiwa tapedza zvese mapreparations ari kudikanwa. Panguva inoi vamira manje noda kuti vari kuona resistance yavari kufesa iri kubva kuma war veterans, iri kubva kuopposition nevamwe section of the military. Tudze mavhunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Bvira comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.